Cewek matura se lepas jilbab kati pon apa kabar ajak toto ko penga kok jo mama enga naraka tade asena oh kalangan det mudeden selebur atik token aeksen jilbab buah hijab jiah ibadah pada bi solat puasa tinanga oleh tusa tapi cek salah tempat aku dungkeng mapakat ngangkui angku yang seketat oh cuma tanang di mua haram kapi lainna paki beda tuntut enam cewek narema perintah karena istimewa ya junna Allah Ta'ala cewek turut aurat te becek enteng tak aku dunga ngajak masuk empat orang laki de neraka jahanam bapak na laki na kakak anak na tak pernah maenga keluarga na artis seleb tiktoker saking demi follower obu buka aku ser oh najen artis tinratin mun aurat te urusin pada etoap kuring ce aden te hidayah se tero ajil bapa takok keluan ajil mikir kau di enya herata menteng aki tunyana saking teroe alam mah manusia nantang de parentana rendini se mantep mun ajil bapen te ganggu reng lake tade kudeen banyak konsletek kera cowok bila ngatela reng dini muka aurata oh oleh muka kodunga ada en marama cek salah pengerti enam afete sosmed sambi muka jilbab termasuk tu saja dia naraka tempat kentong di rambut sampai mendidih otak sampai mendidih otak najan artis tinratin mun aurat